êrişin li ser navendê tenduristî ser gelê sivîl li wê taxê wekî sûcên bindêkirina mafê mirova diyar in. Ji bo wê na, baldewazîya me ji bo saziya tenduristiya cîhanî, bo hemî saziyên mirovahî û raya giştî ya cîhanî got dexdekê bikin got ev êriş ser wê taxê li ser sivîla ji ser gelê sivîl got bê sekinandin. Ji bo wê yekê gelekî berkê xerab in û virekekî acîl mudaxela bibe bo êriş bê sekinandin ji ber gelek jin û zarok û xelkê sivîl ji do heta îro di wan êrişa de jiyana xwe ji dest danê û gelek birîndar hene xewcedariyê bo mudaxela lezgî bibin ji bo xelaskirina jiyana wan. Ji bo vê na em pê êrişê wekî sûcê şer diyar dikin derekê her kes berkê xwe rabe û ew êriş bê sekinandin. Tam îşlo heftê maha yekê 2026 Eyba Sorî Kurd. بيان إلى الرأي العام: نحن كمنظمة إنسانية ندين بشدة استهداف المدنيين والمرافق الطبية في حي الشيخ مقصود الذي يعاني أصلا من حصار خانق. إن استهداف المشفى والمناشئ الصحية يعتبر جريمة حرب. نطالب منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات الإنسانية المعنية بالتحرك الفوري للضغط وإيقاف هذه الانتهاكات لضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية بما يتوافق مع القوانين الدولية، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. قام شلو 7/1/2026 الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا.